Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз калкым. Барыңар кайтан саламды. Ак калпак кыргыз элденбиз, Алаты деген жерденбиз. Эч качан бөлүнбөйлү. Анткени биз мусулман болуп жашап келгенбиз. Мынакей Кудай жараттыбы, значит, ой жүгүртөлү. Тууган, бул аламды кара, алар жамбаштап отуруп зикир тартышат. Мына ошолор ийгиликке жетүүчү, алар менен жараткан нерселерге ой жүгүртүшөт. Алар мынакей тозокотто сактырып дуа кылат. Мынакей ошолор тозокоттон кутулуп түбөлүп жаннаттылар. Мумин деген сөздүн маанисин туюп билели. Мумин деген момун деген сөз бейиштин адамы. Бардыгы жетиле билсе жетис болор го. Көрсө адам селеге саламды. Бейишти көргөн ошол информация кандай бар бир туган. Умтулалы. Бул дүйнөдө байыш үчүн эле кача аракет кылсам, түбөлүктү жаннатка жетишиндеги кичине Аллах субхана тааланы мактап койбойлубу? Кандай дейсиздер бир тугандар? Машалла. Biz sizler olan Müslümanlar Euzubillahimineşşeytanirracim. Hazreti Ana Cirosya sesleydip burası bırakıp bunu gelgen jalganda oşintip Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akvatil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi ve aleyhi ve sahibi ecmain. Ahiret takvalar için Allah'a maktoo da azlık kılat. Maktaplar yazın götür albayız, maktoo aytışır albayız. Allah özünün uluktuğu beyen zuluklar. Imandılardan жүрөгү Rob bizi nestemey жетин çalmayt bir tuğanlar. Mınakey жүргөн жерибиz pazar, sıyıngан жерибиz mazar. Takvozak ekolotek İslam dini aşağı. Kırgız çigit köpbe, musulmanlar köpbe, ayazatlı sökbe. Ulut uru olup bölüngen al bistelemez degen. Uluğunu urbattap içini uzattı var al bistelemez degen. Beynamazdı kafir albayzın, kırık kafir namaz oku aytı. Abu Hanifa da kayttı. Var bolgula musulmanlar barın arqayı gerek. Mınakey baykem turat, mаңдайында ушундай. Süyüktü kullarını Allah cennet koyat bir pasta. Barığa şükür, Allah barığa özüne şükür. Vay adamga şükür kılbagan, Kudayga şükür kılbat dep. Barığa şükür, dokatlık bir tuğanlar, bekem malıslar maşallah. Ozak Allah'ın aslında ola oşanlar жазıydı. Nurla kardan turat istaskan. İstas, dinlerin dargazıydı, adamlar dimizi Allah'dan görüp korksa oşanı koydu. Arap menen, Arap emesi ayırmaz menen, takvasılıktan bir tuğan. Arap olsa özüne de menen, Kırgızlar derde tetsi olmuyor. Жейсан болсо өзү мына жейсан ролун ойноп, тугандарга сейит этип, иншалла, бактылуу курулуп, алар да бактылуу дамын татып койсун да, бисмилла деп. Кандай дейсиздер мусулман бир тугандар? Ушуга информация жазып, лайк басып, братка подписать кеткиле. Не, кыйынбы? Экенди кошпойлу да, уккана да бул өзү деле шейгон жок дейт да бир туган. Бул хак да иншалла. Salam aleykum. Allah subhanahu siz bizni maqtadı. Alar gayıpqa şedet. Alar payg'ambarni ko'rgan jo'q. Payg'ambarni ko'rgan adamni ko'rgan jo'q. Ani ko'rgan adamni ko'rgan jo'q. Alar gayıpqa şedet dedi bir tugan. Bizning kichkina bitti qo'ygan namozimiz. Jibril alayhisalomni Allohni ko'rib turib o'qigan namozdan ortiq turadi. Al ko'rib o'qisa